Mustafa Hichri, namea piştevani kirin li handeren yanea zakoye vajokir. Hichri, sekretere giştiye Hizba Demokrata Kurdistana İran'e, bankejia FIFA bo nasandina handeren yanea zakso vek baştirin handeren cihane vajokir. Federasyona navneteviya topa peye, handeren yanea zaksoye bi sedema heuldana avetina bukele bo zarokin tuşbuyi, bi şerpence vek yekşise berbijerin dawi bo bi destveanina helata cihani ya baştirin handeran, diyari kirine. Mustafa Hichri, sekretere giştiye Hizba Demokrat a Kurdistana İran'e, pişti vajokirina ve heuldane li toren interneti, li hevpeyvineke digel Kurdistan medyayı da ragihant, ku Kurd bi kultura çivan u devlemenda xwe, çavkaya gelek çivani u hervisa landika rezgirtin ji nirhen mirovi buye. Hervisa rezdar Mustafa Hichri got. Vajokirina ve bankejiye erkek niştimaniye, u daxwaz ji hemu şelke Kurdistane bi taybet çivanan dikim, kuli heyama vadu rojen bede, ku ev hevlade bi dawi dibe, bankejia FIFA bo piştevani kirin, li handeren yanea zahoye vajo bikin.